Filime wareba ubonye umwanya. Black Snake Moan is a thriller, musical, romantic and drama movie you may watch if you have a time. In this movie there are actors such as, muri iyi filime harimo abakinnyi b'amafilime nka Christina Ricci, Samuel L. Jackson, Justin Timberlake, S. Effa Merkson, Neemius K. Williams, John Cotrone, Kim Richard, David Banner, Adrienne Lennox, Kim Justice, Claude Phillips, Rabbie Wilson, T.C. Sharper, Cody Block, Michael Raymond, Amy Lavelle, Claire Grant, Charles Pitt, Leonard L. Thomas, Willie Hart, Cedric Burns, Kenny Brown, Son House, Jeff Pope, Jolie Morley, and Dana Harris Gader. Lazarus, a religious farmer, tends to rear a sexually abused young girl after she is dumped on the roadside by a friend of her boyfriend Ronnie. Inkuru iri muri iyi filime ni umugabo witwa Lazarus w'umwemeramana w'umuhinzi utabara umukobwa witwa Ray wari watawe ku muhanda n'inshuti y'umukunzi we. Uyu mukobwa ariko akaba yari afite ihungabana yatewe no guhohoterwa mu buryo ndangagitsina akiri umwana. Black Snake Moan is a 2006 American black comedy drama film written and directed by Craig Brower, who also directed Hustle and Flow. Iyi filime Black Snake Moan ni filime y'Inyamerika yagiye hanze mu 2006 yayobowe na Craig Brower wayoboye na filime yitwa Hustle and Flow. Lazarus recently abandoned by his wife take Ray into his home to nurse her back to health. Lazarus wari umaze gutandukana n'umugore we yakira umukobwa witwa Ray kugira ngo amuvure. Believing she is suffering from a weakness, he decided to cure her by chaining her to a radiator to keep her from seeking out the self-destructive behavior she uses to cope. Uyu mugabo Lazarus wari usanzwe ari umwemeramana abona uyu mukobwa akibwira ko yaba aratewe n'amashitani, agafata umwanzuro wo kumuzirika umunyururu akamuzirikira mu rugo iwe kugira ngo naza gukanguka atajya gushaka ibiyobyabwenge n'ibindi byamusenyeraga ubuzima kugira ngo amutabare. Lazarus, who is Samuel L. Jackson, was also a blues musician who is troubled. The young girl he found, Ray, is Christina Ricci. Lazarus ariwe Samuel L. Jackson yahoze ari n'umucuranzi w'injyana ya blues, ariko nawe akaba yari yarahungabanye kubera gutandukana n'umugore we. Naho uyu mukobwa Ray atoragura yitwa Christina Ricci. Whenever you get time you may check on this movie. It is a really good movie. Uramutse ubonye umwanya wazareba iyi filime. Thank you for your time. Don't forget to like and subscribe. Wakoze kubana nanjye, hari igitekerezo cyangwa inyunganizi wanyandikira muri comment. Wakoze ugira ibihe byiza kandi ntibibagirwe gukanda like na subscribe.